Khubor ka Batesi TV. Lawan ra siya da ka Orange Nissan Looms Hopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Wat la sorkar kala khot bat wer gi pat banong snong. Jong ka jela ban wan chakman nak bentaban yo ya ka dawai tika. Da ka pendrung kerteng shwai ledi ha ka website. Balatip kerteng kom ka www.cowin.gov.in. Hanrei le si nak daw ka jingthot jong ka network kala pelong yi ki pat ba ban yai ambet khui. Tat hado bandala ban penolong ya ka jing pendrung kerteng ledi ha ka ni ka website. Hanrei kat kum ka jing thu jong ki nong trei ka koi ka khia ki ba ai dawai tika ki pat ba harenja dispensary. Kila don ki wei pat ki bla du alat ban pendrung kerteng ledi ha ka ni ka website. Tang nak daw ba wei breu la register kerteng jen hado prasin kenti. Ha ka bai dei ba kani ginong tre jok nat ka koi ka khia kila kentu ru ikipat ba bakim dei setia ban pendrung kerteng ledi da ki posien namar ba kani kan pendu alat no iki wei pat ki ba dei hok ban yo pendrung kerteng ha ka ni website nak benta ban yo ya ka dawai tika. Kedai tam nak kaji satu masalah macam deh, tadi kan miscommunication kan, kan kata ni, mana mau pilih haranjan yang 06, pin nombor juga di 06, terus sebel nanti di kan lo, di langkah syarah kaji buk juga kita kibri kan, lagi buk 06 kilaban wat hamil 04 kilaban le sebel, entah. Dia suatu bakla jadi kan bagi tu apa ini nak dikisan tu apa tidak isi kan dia apa ini apa kiwi kijaka lo nak tu kijaka kalau ada berbatai bahag ke tidak hantar jadi berbatai jatung ka tu kijaka ka baki bukan Subuk mentai ka tu ka slot ni hap le dia ninda nak pick ninda nak check ni mennya ka po ibreu 100 sen register ka ju dan berregister Rusian dan berregister Sausian dan pat kiwi pat jaka kini ya tu slot booking appointment ro kimi wa so di kila do kan ni sha ko mi tu system de perkhat ka long jinja di wat ni ha yang sem ni de ka ban book ki ba yang sem ni mi wa so ti nama ka time limit ro kalong tak dia kan long nak tan di second nama nak bun pa ki booking te ko mi kitu kami pak nyendek ko mula dengan mi appointment kita ni dak shui sky ong itu bagi wei ke ni wak lang kan the plus kini tiba ki breastfeeding ro lima bulan ai itu dia kata-kata tempat kalian tu ni berarti enam puluh ban itu nampak kan kalau sky kada wai tang itu ki ba tandai bana shanen kilalaban ting number tandai ko nadap tandai bana kan Nadu Rasha yang sedang session 18 to 44 till 23rd May. Tinggi kuat bangin I awareness lang kita ki register subha bakin bat ya kaporu bakin wan tista ki wan rak ki documents ki bangi bagi staff ni bakin sukin bakin program mereka baik garanti bakin maintain ya bakin dan lu kata kejing maintain ya social distance plus bakin deng ya ki mask ki bakin use ya hand sanitizer.